Bir dənə bu videoya da baxın, görün bizi kimlər təmsil edir. Закону – это важная часть политической системы любого государства. Этот процесс Sizinlə xəbər прежде всего должен идти в рамках национальной суверенитета и конституции. Международные организации Very могут sorry, давать but лишь please, can you present yourself? К сожалению, на Западе иногда используют тему демократии и прав человека как политический Извиняюсь, инструмент. можете вы представить себя? Нередко используют избирательный подход и двойные стандарты. Спасибо. Sorry, you have to present yourself. Please present yourself. Thank you. Можете представить себя? Söz tapıb deyə bilmirəm valla. Bunlar Allah bilir nə qədər maaş alırlar. Nə bilim mən, kimin adamıdır bunlar. Okay. Necə oturublar onlar o öz kresloda. You can't hear? Nə deyib yaşayırlar. Bu dövlət necə də xalastoya gedir bizim dövlət. Valla xəbərimiz yoxdur. Bizim dövlət bildiyiniz xalastoya gedir. Valla heç kim heç nə idarə edə bilmir. Öz başına çıxır gedir öz axarı ilə. Hələ şükür ki bu günlərə qədər sağ-salamat qalmışıq biz.